curi wahai taudang 25 yang disebut dalam Al-Quran Allah bandung Nabi bercacuri wahai taudang 25 yang disebut dalam Al-Quran Allah pertama pun ulun susul Nabi Adam Nyanku itu wahai tengku bandung insan Allah Yang kedua hai saudara Nabi Idris Dalam syurga dalam mata ketok Idris lena Binuh masa supel kepegal kapai Kepeding kenal bala tentera jeda bekai Allah Pun Nabi Hud limong salam Ibrahim Yang tak murah dengan senjata perang hadim 7 Nabi Lulapan Isa ngal Ismail Yahudi mina suruh Rabi kurban nasi Siblo Harun Sibla Musa Anu Imran Bukan turun Nadron Marin dengan Tuhan 12 Daun lemah lembut mangat tansu Inyang hilai hanjadele kata dang laju Allah cuma kulai daulan pegah hai Zulkifli Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi Nabi Ilyas karunia Allah udah dino Namdah Yusuf pulen pengetasam nako Allah tan rupang Nabi Yusuf hai bong hati Pungazalika purumo raja nang romo seru 17 Syu'ib kadem sepot matang Yang jotung kal kemujizan Nabi Musa kula Panda ulan pegah Zakaria Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yakub 20 Nabi Yunus yang pengkon 20 bulan sebut Nabi Isa Hana ayah karunia Allah Tuhan yang esakan ibunda Maryam nama Bangsa boh badan dum cahaya malaikan 25 pambekenang wahirakan Nabi Muhammad pengudah Rasul kesudahan Allah bandung Rasul 25 hai bau hati Ja'muruno budajino be'lalone Ja'muruno ba'ulama be'lelalo Gado bang uro malam telah duduk gado Bang uro malam telah duduk